Hai kepisanangan, ya kuno pa nga imangnya Belta Jelly, Benedicti, Opensun Opo Kumata Payu, dan isa project inovasi irinetan ko do maap mangala. Maap mangala na poditi, nga dalam tihiti sikul ekkel lapasan kota Kinabalu, mentok tahun ke-4 untuk pembelajaran boros kedatang dusun. Maap mangala diti, minanku pe-inovasi mantad kota IT di mantado kota Bui. Minan ko inovasi apa tabi dengan demap mangala minam makus aku da telu kawa boros de boros keretan dusun ina tu boros man boros ngaran boros ula ginuna ko ketelu kawa boros itu sabab kudu na pada proyek inovasi kudu tinga mentok menghup tangana ko peng kawas da tinimungan boros diala nagi mangilo da konsep boros maan boros ngaran boros ula. Sebab na pengawi diti nga maya keinginan tiga pengalaman di nawawayanku mantap pekitan di nakatalik kita aku da aguman tangana aku ri atinimungan berdiala aku pi jelo karati konsep ke berasman beras ngaran berasula. Jadi karena intangnya toko pengkura kopio tina pendalanan da proyek inovasi ini. Iki na paggambar itu ribat iti nga begitu da isa gambaran teka raja do map mangala inan kuwan saya maaf mangala. Ma kana pa man nga kana pa ngaran la kana pa mantan beras ula iti na foto red puta ita tanga diti nga khas mentok do ngaran daw ina tu maaf mangala aminag pasoran tangana ka ngaran hiti iti na poti puta di obulo atau mau diti nga khas mentok do beras maan i persambahan kumaisa iti na persambahan kumodo i puta do obulo te ka biru diti nga mentok do beras ngaran nunu na paboras ngaran iman poswata datang anak hitinga minag do konit do boras manda hiti iti na persambahan kumatalo puta di nagal ko amas-amas diti nga khas masok do boras ula nunu na paboras ula nagi poswata do hitinga minag do konit do boras maan boras ngaran boras maan do hiti. Jadwal na dilo nga papakito do keputusan pretest datang anak di seginemu hapod tulun. Manta jadwal dilo JKK tay ke jumlah kosakata tay ke tinimungan boros pinapakito do harap tanganak nakano do togumu tulunah pada onamno tinimungan boros dialo nagi tokuri kopia hara otalo hara nagi tanganak pinapakito do kusong on nilai boros maan tolu on nilai boros ngaran kusong nagi on nilai boros ula papakito iti do telan sandat tanganak kami do telu kawa boros diti tinimungan boros tanganak na panga akuri kopia dadi iti nagi kapansalan pinapadalanku o project inovasi do maap mangala iti. Mirod matsa taro produk upok jiwang. Nunula, ngaran nunula. Oke. Pagumula turo 7 kata nama. Paswata ila. Ngaran tadaw.
Anong tapat mo? Ano kalinungnya? Kalau tulis nama, jangan lupa nama bapak. Ika, dulu boros ulang kita nama tadi jadinya. Pasilaw, barana, rasok, ket. Ika, item warna nono. Salana, seluar. Gambal diti popokito dalam baran karaja postes tengah anak. Kita ada bentuk map mengalak na palinawang sida tengah anak diti nga map mengalak selari. Haron lagi bentuk map mengalak ogumuraan taiko bercamba o map mengalak miamung mantan piamungan da map mengalak selari o map mengalak ogumuraan. Hasil kreativiti diti pinapengkawas da kinasimpanan pembelajaran tinimungan boros da tengah anak maya katelu-telu kawa boros. Iti na sabab na kuratu haron nilai negatif dahil kolom boros kawa boros i jadwal keputusan postes tanganak. Iti na pangakon ko isa ko balingkangan sabab tu papakita waya pemusarahan tanganak di magisusuai. Jadwal na paditinga papakita do keputusan pretest postes kinasimbanan pembelajaran da tanganak mina mengguna do project map mangalak diti. O kita do akawas ke kinasimbanan da tanganak. Jadwal di arah osilau diti, pinapakita da kinasimbanan pembelajaran tinimungan boros da tanganak, pemitanan tanganak ko hopod na kanu da togumo kopia, ina tu hopod turu kinasimbanan pembelajaran tinimungan boros, nagi tanganak kelima na kanu da hopod telu tinimungan boros da kinasimbanan dao. Jadwal iki warana otomoditi popakita da kiwa dua tangana inakanu nilai kinasimpanan pembelajaran tinimungan boros di okuri kopio ina tu dua no pulang pada okuri nga pinapakita iti da hara kinasimpanan di osanang positif da tangana. Jadwal iki warana megal ko amas diti popakita da nilai negatif da kinasimbanan pembelajaran da tangana okomay kawa boros maan boros ngaran boros ulang. Mulong pada haron nilai negatif iti mentok isa-iso kawa boros pentantu na kakal pada haro kining kawasan pembelajaran tinimungan boros tikit tanganak maya pemagunaan da project inovasi maaf mangalak diti. Ano pa isa ito? Harus sa kalimanan. Perasaan. Diba mo? No? Gembira? Dusun no? Gembira dusun? Otot. Maya da kayo na pendalanan na project inovasi di alasan ako da ulang ko da okuri o pagas daw kanu iti monggo pesanana da misimila da papen gumo tinimungan boros jala nugi mangarapi do konsep boros man boros ngaran boros ula